PSM Makassar menambah amunisi baru jelang bergulirnya Liga 1 dan AFC Cup. Penyerang asal Brasil, Everton Nascimento, resmi berkostum PSM Makassar. Sebelum memperkuat tim Juku Eja, Everton Nascimento bermain di Liga Bahrain dan memperkuat Hit SCC. Kehadiran Everton Nascimento mendapat sambutan hangat pemain, pelatih dan juga ofisial. Meski baru tiba di Makassar, ia langsung mengikuti latihan bersama tim. Pemain berusia 28 tahun ini diharapkan menjadi juru gedor PSM. Well, I am surprised that one professional that finished last week the championship in Bahrain and make good performance there want to join us quickly to make a good adaptation quickly for be ready to play FEC. So this for me show me how is a good professional. Everton Nascimento yang berpostur 181 cm ini menjadi pemain asing kedua di PSM Makassar. Sebelumnya, tim Juku Eja telah memiliki pemain asing asal Belanda, William Pluijn. Selain Liga 1, PSM Makassar juga akan mewakili Indonesia bersama Bali United di ajang AFC Cup. Arif Titana, Kompas TV.